U galeriji FSU-a danas otvaramo izložbu koja je pod nazivom Milim. Znači, to je igra reči, nastala prosto iz neke, da kažem, kreativne provokacije. U prevodu Marta i Lenka, Lenka i Marta, odnosno Milim, odnosno Milimo, zato što smo prespore. Imamo dve polaznice koje su za godinu dana imale 6 vežbi, koje nisu njihovi master radovi, nego su radioničke vežbe. Ove moje koleginica Marta Glavčić i ja zajedno radimo ovu izložbu. Mi smo i zajedno na produkt dizajnu. Dosta toga smo zapravo naučile, jer smo većinu same istraživale, jer je to i bila poenta. Naš program je tako osmišljen da primamo studente svih uzrasta, bez obzira koje su fakultete završile kao osnovne studije, i onda ih kroz te radioničke vežbe u stvari upućujemo u to šta je produkt dizajn. Znači, kad kažemo produkt dizajn, ne mislimo na nešto što je vezano za digitalu u smislu UX ili UI dizajna, nego baš na fizičke proizvode. Nemamo krajnje prototipove, donekle radile smo te neki istraživački rad, upoznavale se sa svim tim procesima, kako doći do pravog dizajna, i mislim da je ispalo dobro, vidite. Nama je bilo zabavno. I ono što može da se vidi u galeriji su u stvari njihovi istraživački projekti. Znači, to još uvek nisu realizovani proizvodi, niti su realizovani prototipovi. To je, da kažem, sledeća izložba koja, nadam se, da ćemo je uspešno otvoriti u decembru, to je na kraju ovog semestra. Jeste dosta bitan taj praktični deo, to je pravljenje maketa, jer nekako bez toga ne možemo ni da znamo da li će nešto da uspe. Tako da sam dosta toga novog zapravo i saznala, jer je to i bio cilj radionica da se kroz svaku prođe drugi materijal i druga tehnika izrade samog produkta. Ono što nam je najvažnije je da oni počnu da misle na način koji je stvaralački i kreativan i da negde istraže svoju kreativnost i autorski izraz. Ja sad 23 godine već otvaram svoju prvu samostalnu izložbu, tako da to mnogo toga govori i o samom masteru i profesorki, mentorki. Bila sam upućena u neki deo rada, ali ovako konačno kako izgleda, prezadovoljna sam. Prvo što sam pitao da li mogu sve da dirnem, da pipnem, oni su mi to dozvolili, tako da sam se igrao sa svim ovim istaknutim stvarima i bilo mi je drago što mogu da uđem u interakciju sa osobama koje su pravili to, tako da sve što me je zanimalo i hteo sam da znam šta je, dobio sam odgovor iz prve ruke. Izgleda odlično, odlično.